Iyi ni Beroya TV, turi ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Bwuzuri, ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Kigombe, aho dukomeje kugukurikiranira ibirori by'abayobozi bakuru mu rugaga rw'urubyiruko mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, abajiya. Ni umuhango mu by'ukuri twavuga ko unogeye amaso. Aha ngaha urabona hari abasore barimo barakora akarasisi kanogeye amaso imbere y'abayobozi mubona hari imbere. Tubibutse yuko umushyitsi mukuru kuri uyu munsi ari Pastor Setako Sofoni, akaba ari umuyobozi wa Feridiyo y'Amajyaruguru. Abona abasore rwose baritoje umwiyereko unogeye ijisho. Tubibutse yuko ushobora kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Facebook, Instagram ndetse na website yacu, aho hose wandikamo ijambo Beroya TV, ugakomeza kubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Kugira ngo urabibona rwose ko ari ibintu binogeye amaso. Ni abashefu guide bagize iyi field y'Amajyaruguru muri regiyo zitandukanye zayo. Ngira ngo urabona ko atari bake. Nkwibutsa yuko ibirori nk'ibi bitaherukaga ku mpamvu y'ibihe twarimo, ibihe byatugejeje no kuri guma mu rugo, ibihe bibi byugarije isi muri iki gihe bya COVID-19. Ngira ngo urabibona. Sore rwose baritoje. Urubyiruko rwose rw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, urubyiruko rwigisha iby'ubwenge, iby'umubiri n'iby'umwuka. Urababona bariyereka rwose, baratambukana umucyo imbere y'abayobozi. Ngira ngo ibi bintu nawe utabishima. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Reka tukureke ukomeze ukurikirane uyu muhango ubereye amaso. Ngira ngo hari butambuke muri ijambo ry'Imana ritambutswa n'umuyobozi Pastor Sofoni. Turakurarikira gukomeza kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Yeah.